Lord ho amasan na bon chawin kajanaw chibai dunia hin sei kidiu hi ahi le Bollywood actress Rekha Tusim ahi hije chun alung kya nei na ngai pi divin kahong tawin chule hi chi ka channel hi subscribe bol lo lai hi le long se nin like subscribe share chule bell icon khu me uhitin notification khu all nei koi pi divin kahong tawe chutile video kahin la do ting amuma sapen nahi ding ahi tua in sei diu actress nu hi 1980 vela chu Bollywood adinga amin thangloi ta khat chu anahi successful actress khat ahi na chung chona amel hoina jong amin che pi le jengin ahi hije chun ama hi evergreen beauty tin zong an sejun ahi ama hin hindi cinema a commercial cinema ho zong ahin tho in superstar gejin lolhin na hin nejin in la Rekha hin khu a hin nopsa na anato pon tu ni gejin tu so ho a mojing thejin a umin Bollywood sunga actor min thang ta mi gup zen hi ama boyfriend an hi khawin chutilobin zong jini ve an nejin chule ama makeup bola pang female artist khat to relationship anei thu hin mizo se asulung dong the jengin ahi ama hi aji to akikhen zawin zong epga achal pa nga sindur akinu jing ahi ta dem chule epg pen ta a chu ama hin khumandan hi het theilowa ahi ta dem aban cha ihin seidiu ahin anangai lungu hite Bollywood akona Rajya Sabha chan galung Rekha hi milung len ta khatsu anahi ama hin khumandan hi het thim zong ha in chule gen thei ha satna in adim ji in anew lajin pa khoto na chu anangai chalhe ji in anew lai le kha sim ding lai ta in sung din mun ha sat na ji chun na atong ji in hin khu a len khom pi ding ngai nan tu ni gejin hin khu hin mang to pe in iti hin achang sin hin khu amangin tun Rekha hin khu gen thei ha sat na atu hole ama ta hin khu chedan ga beu hite Rekha hi 10 October 1954 kumin Chennai anapingin ama hi Brahman insunga kon ahin ake khat Tamil le ake khat chu Telugu anhi apamin hi Jamini Ganesan Tamil actor khat anhin anu hi Telugu actress anhin amin chu Puspa Valle anhi Rekha ape nahin anul apa hi anakicheng hlon hi lajin hinla apa hi jinei sa anhin chule sa nei sa jong anhi hije chun Rekha hi insung mi hi nadi ta chu anachang zo ji pon hije hin kiboina an umjingin ama PNP numei khat ama sa a aji ta pasal khat le numei nga zong a umin Rekha hi apa ngai lut na le lungsit na chu anachang zo pon chukeu hi lovin anew lai chun apa in vet ding zong anugoji pon Rekha hi nun Chennai popular Church Park Government School a lekha ahin simpat sa in hinla ale kasim ban azom theipon anul apa profession chu acting ahin hinla ama hi analung lut hi be in sung ha sa ahi ji uchun anew laya konin anun ama anup lo wang chun acting boldin apan sa in ale khasim chu ahai sa tan hi Rekha ding chun lamdang a umde pon hi ji chun filima na ahin tong pantan hi kum 1966 chun Rekha in Telugu film Rangula Ratnam a sapang role hin bol panin hi chu anun anapan sa ahi hi che filima casting ahin Rekha min chu baby Bhanu Rekha tin anakis in 1969 kum chun Rekha film ani channa kanat film Operation Jackpot chu ahong su kitai hi che film chu hit ahong hin hi chi a kon chun aman jong Hindi filima din chance ahin motan hinla Hindi film athomasat pena in hilkhat nan tatu in hi chun asulung na the jengin hi chi thil so chu 1969 kuma Anjana Safar film thope nu anahi hi chi filima producer Kuljit Paul le director chu Raja Nawate anahi hlone hi chi filima Rekha opposite chu Biswajit anahin film shooting chu Mehboob Studio a abol pe nu anahi lekha sun min thangta Yasir Usman in asu Rekha the Untold Story dungzuijin hi chi filima director Raja Nawate le actor Biswajit chun kissing sin khat agu in agong hlonin Rekha zong asei pi masat hlon pon camera roll ahong hitan hi chi phat chun actor Biswajit chun Rekha chu
anup ada lovin minute nga lang zen chu a chop tan a hi le hi chi pe na crew member ho chun whistle amu do to a khu nu abengun rekha chu akamin chule athimil jing in a hi ko ahin het chun rekha chu akan akamin boina sang ta asutan hichiphat chun Biswajit chun director in bolin atibo kabol a hi tin akithin hontan hichithusu hi hichilai pha na live magazine a Asian edition khana 1970 kumchun ahung kisu do tan hichithu hi wannoi athang su tan hiji chun America journalist min thangta James Shepard India ahung in rekha chu hichit thuthang chungchang thu ji chun interview anabolin rekha in zong heng sel in asei pi tan a he hichi thu chu ahung sang che tan hi chun censor board hon hichi film release ding aza da tawin aji chu hichi pe na rekha kum chu 15 years bo hinalai a he hiji chu government dan dong zu ya kumthing lo lai khat itabanga bol chu dan di lo an he rekha le abhijit ho hom hichi film chu kumsom chungzen censor board ho khuna an omin 1979 kumin a film min chu a khelun do sikari minin release ahung hitai ichizo laizat ham khat jobin filmmaker Mohon Sehgal in ama film Sawan Bhado in cast in bol kitan hichi film hi rekha dinga first film tinjong anaki he hichi film a rekha opposite chu ahi le Navin Nischol ahin ama dingin jong hichi film hi athomasat pen anahi 1970 kumma release anahi hichi film hi super hit anahi hichi film jowa kun hin rekha in film tam pi thoding amutan hichi film atho jing lai hlon chun amani hi ahung ki ngai do hlon patan film magazine ho a amani affair chungchang thu ho ahung ki so do tan in la Navin Nischol in dong madang han nei phat in rekha to aki khen hlon tan kumchom khat jobin film Astha ahung so kitan hichi film a hin rekha in Navin Nischol to nupa kitibat na sin atho khom hlon ji chun mizo sen kidang asal heun a he abana hi rekha hin khu a hi koi actor to hung ki dei ki dham ga veo hite abana ki dei pi hi a hi le actor Jitendra a hi ki ne la Jitendra jong hi Shobha Kapoor to kidei lai an he ki ne Shobha hi an to je in gampa ma atam zo hi umji en hi hichi agom kum a hi Jitendra hi rekha chunga an ke pe khu chang jeng dan a hi 1972 kum in B and Ghost in amani zaun in ek bechara film hin sem kitan hichi film hi Simla a atho an hin hichi a kon hin amani affair thu jong ahunging do kitan a hi hichi film chu hit ahung hitan ito ki hlon chun amani jong hit ai che hlon tan 1973 kuma release an hi anohi ada film hin amani ma apangkit hlonin a hi hichi jowa konin amani hi mu khom jing thejin anum hlonin a hi langkhana Jitendra hin rekha analung se na rekha koma wang hin Shobha Kapoor ending chu agel theipon iji chun rekha le Jitendra chu akina jing hlontan rekha biography anasun pa Yasser Usman in hitin jong anasune film anohi ada film atho lai juwa hin Jitendra in junior artist hokoma hitin asaije rekha hi keidinga time pass phapen hi alangkhana rekha in itia asai pet chu ahin kiza do tan hi chi a kon chun pumin alajin makeup room ma phat sot pi akamin hije chun shooting jong cancel ahi lotan hichimuna kon chun inlang akizunin chule Jitendra to jong aki khen pai tontan ahi Jitendra bana hin actor Kiran Kumar hin rekha ahin kidei pi kitan inla amani akidei loi bang tonin kenjong aki ken loi tonin akidei sot lon put hi Stardust magazine 1975 edition khana hichi kopul te ni chungchang thu jong ahung ki su khan a hi alang khana rekha hin inchen jong asem nom tan in khu a pi jing the loi ding chule ama dal a chi manglo ding chule ta san the loi adei tan a hi lim i zat ham atho khom zo hlon ha nin rekha hin khu a in Vinod Mehra in entry ahin bol kit tan Vinod Mehra hi ni vejinesa an hi ki ne ani lona chu an ki khen pi gel hit an hi ki na
na lai binut mel hoi na le alai sel na chun rekha lung lai chu ahin poi bel bul kit tan rekha in zong alung set do kit tan rekha chun at som khat mulwin zong a thei tapun lekha sun min thang Yasser Usman in asut rekha the untold story a isai dungzui jin rekha le binut mehra hi Kolkata a akicheng lonin akichen zo lon chun binut mehra in rekha chu apujin in alu lon le binut mehra anu chun rekha chu au se de jengin rekha chun na asale ki jeng tan binut anu komla mehra in rekha chu kichen omlowa peng sanu nahi tin zong ahowe binut mehra in thip en ajinu anu in aho sit chu ave in hiche ina kon chun rekha chu zum da in kapumin ahung jam do in hotel khana zan chu age tan hi rekha longdon na chu binut chu ama langa apan ngam lo le ipida e kichen pi ham atitan hiti chun rekha le binut zong chu ahung ki khen pai ki lon tan he rekha in hichi akichen lon chu a im jeng in hinla 1986 kum chun film magazine khanin akichen na lon certificate chu ahin ta do in hinla rekha manager pan hi chu alhem a hi anati e rekha le binut mehra kichen na proof ding chu mu thejin an ompon hinla phat chom khat set zo hin rekha in interview khana asain a binut mehra hi amadinga thilphagel danin anasei ki ne thuki seidan aba le hichi thil ato zuwa kon hin kide kingai jinei ding kiti hozo si agel thei mong tapoi tun ama kilung set pi hol a sei theya pen khat nga sei ki nu hite ama he Amitabh Bachchan to an ki ngai dan lon ga beu hite rekha dingin kilung set ki ngai lut ho hi het thim a ha le tan ole time pass hi yang ham ti jong agel ji tan Amitabh jong hi jinei sa an hi kit 3 June 1973 kuma Jaya Bahaduri to an ki cheng lon ai ki ne rekha to ahong ki ngai kum hi 1976 laya do anjane film atho khom lona pon danin jong akiseye rekha le Amitabh Bachchan in film somwal jen pan nei chan atho khom lonin lim atho khom lon keu hilovin Bachchan sap jong hin aji keu ko wa gol hangwal li banga rekha to aniki dei lon ki dan ei holang seidanin kiseile site aje jeng dan a hi je newspaper phachum pi in jong amani chungchang thu hi phat sot pi ahin so jingun amani jong hiti chun agu in akidei jing thon na la jin rekha hin Amitabh Bachchan in chen hi asu set got a hi ti ngo na jong a jingin hinla ama hi khanin thil ango mana deu chi jong an hi kit lodan an hi tai rekha le Amitabh Bachchan ki de hin Jaya Bachchan asulung jing the in ade sena Rishi Kapoor le Neetu Singh ki chen ni 22 January 1980 ni hin rekha hin sindur akinu in sule Mangal Sutra hin ki o in ki chen na kina chun ahung zawin hi hichi kichen na kina chun Bollywood a actor min thang ta ho ti lovin jong Amitabh Bachchan le Jaya Bahaduri jong a min rekha hi ti a ahung ki won chu amu pha nun Amitabh Bachchan to kicheng hi dingin to thang a ki tan a hi Stardust magazine sei dung zuin hichekin zo hin Amitabh jinu Jaya Bachchan in rekha chu an ne din akowin rekha jong ki chapum pum chun amun agalung tan hichipe na chu Amitabh hi film shooting in munchoma anahi rekhangel dana chu Jaya hin along han ho bu hla khum ego hin te atin hin la Jaya in rekha chu jana nei ta pumin ankong a sa in le phatake chan ahovin hin la rekha in lang achi ding phat chun Jaya Bahaduri chun thucheng khat asei pen hi chu ken Amitabh hi iti hi jong le da hla loading a hi ati pen a hi ama ni chu chom khat athip den lon jengin chom khat jawin rekha chun in lang a hin ki jot tan a hi hichini akona rekha in agel ro khat chu a hi le Amitabh to hin itinama jong le ki cheng thei loading a hi chika la chun Yash Chopra in film khat hin phung do ki nin hi che filma star cast ki bol ho chu hizo sen kedang asawin a hi chi film chu a hi le silsila an hi chi filma hi Yash Chopra in Amitabh Jaya Bahaduri chule rekha apan sa in a hi tu ki seidan aba le hi chi film hi ama ho thum real life story dan in jong a ki seye
ichi film atho khom dinga ama ho thum hi itinu mu ahi tadem lungdon wang aum thawe film chu ahin ka mun release aung hi le achi mama jengin ahi 11 August 2010 BBC Yash Chopra in interview khana asay na film kasem pe nuhin kadip dap lain ahi aji chu atila ko na ama ho thum ki ka hi boina ana umjing ahi thukimu danin silsila hi atho layo chun Amitabh le Jaya hi thakhatna hongji lonin ujong thakhanin aneji lonin chule inlang jong thakhanin akile ji lone hitia aum lon chu ji cha hi na dola chu ahi ding mong jong ahi hinna ichi hoji achun rekha in hi ki don nom lo ahi tin anikila in rekha le Amitabh akigam la che lon tan ahi ichi ka la hin thil khat hong so ki tan hi chun thil zo se asulam dang jeng tai 26 July 1982 ni hin kuli film shooting abol pe nu hin Amitabh nasat in akisukha in hiji chun ala in hospital koma in tai Amitabh chu kiding din muna chu rekha in atho jo tapon akitim lalpha nin hospital chun aveding in achetan hinla Jaya in ajipa to akimuto sa tapon ichini ho hi amani ding chun achai ni hidan in akisegin ahi ichithil so jo kumni jobin 1984 kumchun Filmfare interview khat rekha in anapi in ichini hin rekha in Amitabh Bachchan to akingai londan jong heng selin asejin Amitabh kisu kha ni chun keizo anathilang kanom joy hiti ahin ko mansangin anati Amitabh Bachchan to akikhen nung hin phat sot pi achang sa in hin ko ahin mangin hiti chun anato on focus abol to pen film ahin thozom pen aloling to pen media phabep seidung zuin 1986 comments Smita Patil thinungin in ahong le hlun le tilabang insung chu ahitap mong pon insung mi honjong phateke chan ahoji tapowin hichika ala hin Ras Babar hi rekha to ahong kinai jep lontan hiti chun ani lon chun alongboy na lon chu share akibol to ji lonin masanga jong amani hin jivan dhara agar tum na hote chule jhuthi o tailowa jong film tam pia na anato hom salon anahi piping mun report dung zuin Ras Babar le rekha hi akibop gil thim lon dan hintin rekha in kicheng dinga asele Ras Babar hi anom kit tapon hije chun rekha chu alonghang waltan kapumin hichi akon chun ahungdo kitan international business time thu su panin asei dung zui chun Mumbai mipi la rekha chu sandal beya alai chu anamoun hi chu media ho koma anaseju ahi hiti chun puldo pumin hin khu ahin mangto pe en jidinga agel hon la khat chan kichen pi kit lo hiti achun hin khu ahin mangjingin khat be jong hi rekha hin sanjay do o sa gu ne tin thuthang ana ume alang khana sanjay do chapang la hi tapon henla sanjay dat nu Nargis in rekha chu ngo na anejin ahi industry sunga chun hitin thuthang ana kit tai rekha in sanjay dat chu agu in akichen pi tai ti ahi ki ne hichije chun sanjay dat nu Nargis in rekha hi pasal ho o sa thilhapi nu tin jong anaseje hichi phat chun rekha chu sanjay dat akonin akikang setan hiji chun amani ki ka jong akisai ki tan he 1990 ahong hi phanin rekha avel vela hepla ana ahi ji chun achol le tan inchen jong asim nom tan ichilai ta hen party abol naw khana Delhi a sumkol be mi Mukesh Agarwal to ahung ki moto tan ama hi rekha fen ho khat ana hi kha ahin rekha in film shooting abol teng jong le khat ve ama mu na ding chun shooting naw mun ana del ga rekha in ama to ki moto ding hi vel izat ve ham ana za ada sa anhi hinla phot lot chang lovin amani kichen thu ahung ki jatan rekha dinga hi inchen sim ding hi awanga jong umlo hi ding ham akichen zo lon taizat ham khat jowin amani ki ka ahung boy kitan hichia chu rekha in ahin he do khat chu ahi le Mukesh depression na neimi anahin akichen masang lona ko na chu aniki zendan anhi rekha chu along nawal kitan hichejowa kon chun rekha chu Mukesh a kon chun akikang se kitan rekha hi atam
zo Mumbai ahin Mukesh chu Delhi anahiki ne Mukesh sun ato ding ho dalhan Mumbai ahung leng lut kitan rekha to kimuto ding agutan rekha the untold story hichi ho chungsang isun ahi 2nd October 1990 ni hin tu su kidam ta khat su kitan thing ta chu Mukesh si anabedan anahitai depression nat nei ahi ji chun aji ngai ding to igel le sathobe ama thizo hin mizo sen rekha chu athe mo sa kitabin tilha tin jong anasejun ichipe na chu rekha hi gampa ma shooting achipet anhi ichithu aja pha chun ajingin rekha chu ahung kiletan hichithil so joba kon hin Bollywood achun pha so pi ama chu au sejing tawin hichithil so hin ama career gay ain tong khatan ahi 1990 bel chun rekha affair chung sang thu mudo thein ahung ki nen longdon ta khat wang anhi ichilai chun film khat ahung su in kilario ka khilari ichi ango na ane chu ahi ki le ama sanga kum somla thuma chapang Akshay Kumar to anahi ki ne ichi phat lai hin Ravina Tandon in jong Akshay Kumar hi det anabo lai anahi Ravina Tandon hin khal le Akshay Kumar affair chung sang nga hin nikhat media ho anga alunghan na hin bung hlatan amin pu lovin rekha le Akshay akithu lonin Akshay in eilhem go anatin hin la rekha le Akshay in hichi chung chang hin I macha asei hlon pon thibbe akikhen hlon tan hi lima na ato jing la hin Shatrughan Sinha to jong anaki sejin hin la amani ki ka hi chutin ki seiging pon loil pai te ho tun rekha hin khwa akisel gu le anaki im jing mi atam zon a het lo thu khat ga se ki nu hite le khasut na min thang ta journalist Mahon Deep in anasut iu rekha dungzu yin rekha hi West Mumbai Bandra Sea Spring Bangla number 2 in achengin in sunglanga koi macha lu ding anaphal chipoi mi khat sebo analu theji ahi ama chu personal secretary Farzana bo analu theji ahi lekha chun hitin jong akisune tuni chan hin koi machan hiche rekha in hi asunglang amu kha lo laju anahi aji chu hiche room sunga hilkisel gu ahi aso hole security guard ho hi in polang dunga chu chele iju ahin hinla rekha bedroom tunga chun Farzana tailo midang lu ding phal anahi ki poi pasal ho banga kiwon Farzana hin rekha to kum som thum langa langzen ahin to khom lon ahitai abul til chun ama hair stylist anapangin subanin personal secretary hung ki na ahi Mahon Deep min asut na rekha le Farzana ki ka ahi normal ahi poi ji cha hin ko mantabang ahi anati hinla tuta chu ep ahi wang koiman asei poi hinla tuni chan hin Farzana hi function jo se party event munjo se le phat tinin rekha to mu khom thejin jingin ahi amani ki ka thudi chu hichimong ahi ti seiding wang chu thilha sa ahi 2000 kum anglun to kitu in rekha in film ho nato ahin sulhom jep tan hinla to asungin wang apan mun hoi ta bolmi khat chu anhi rekha hin thumwei Filmfare Award National Film Award Lifetime Achievement Award 2010 kumchun anikisan in Indian Gopa Konin jong Padma Shri Award jong anikisanin ahi ama hi Rajya Sabha member khat jong anahin tunin jong nom ta in hin khu amangin ahi hinla ama personal hin khu awang lungyal ganthe na ngo na azat zat kinel na kibaw na tampi o umin ama apata in anamu nom lo na chungchonin akilung set pi hon jong anahlem ji un le ajize ngin jong anadin pi ngampon hinla athu dan anathemin ama de bang ta in hin khu ahin mangin numelung len ta khat ahina abe sa in hin khu ahin tampi su khel jong anejin hinla nume tunghlom hodin kitil kho na thei ta in jong hin khu ahin mangin ahi gen the na tampi honglong jong le do them the na rekha thusima kon hin mudo thejin o me loite ho tun ya rekha thusim ise yu chu hi chan chu hi ta hen lang alung ke ya anangai zo se le viewers tanti nei lawa aina support jing ho na chung che wa ki pa thu ka hin se je tun ya thusim ise yu chu pa na sa hinam ngai dan comment box ana hin rok thei ahi ban teng video tha khat to kimutu kit taw hite tata bye bye damsel tawin